Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 99 of the Afrikaans reading of the Quran, die Heilige Quran. And the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. And as what I mentioned, I think I've repeated the number quite often, and we'll just mention it now at the beginning of every new chapter, inshallah. Right, let's continue. Episode number 99, Hoofstuk 4, die Vroue, Surah 4 An-Nisa. Afdeling 21 van hoofstuk 4, einde van die huigelaars. Die huigelaars probeer om Allah te bedrieg, maar hulle sal vir hulle bedrog gestraf word. En wanneer hulle vir die gebed opstaan, dan staan hulle traag op. Hulle doen dit slegs om deur die mense gesien te word en dink maar min aan Allah. Wyf elend tussen dit of dat en behoort nog aan hierdie, nog aan daardie en diegene vir wie Allah veroorsaak om af te dwaal, vir daardie persoon sal julle geen uitweg vind nie. O, julle wat glo, verkies nie die ongelowiges as vriende, bo die gelowiges nie. Wil julle Allah 'n duidelike bewys teen julself gee? Die huigelaars is voorwaar in die diepste kuil van vuur, en vir hulle sal julle geen helpers vind nie. Behalwe wanneer hulle berou het en hulself verbeter en aan Allah vashou en opreg is in hulle gehoorsaamheid aan Allah, sulkes is saam met die gelowiges, en Allah sal aan die gelowiges weldra 'n buitengewone beloning gee. Waarom sal Allah julle dan straf, as julle dankbaar is en glo? En Allah is die ewige vermenigvuldiger van belonings, alwettend. Allah hou nie van beledigende taal in die openbare nie, behalwe deur iemand wat onreg aangedoen word, en Allah is alhorend, alwetend. Of julle openlik of in die geheim goed doen, of kwaad vergewe, voorwaar, Allah is altyd vergewend, almagtig. Diegene wat Allah en sy boodskapper verwerp, en 'n onderskeid wil maak tussen Allah en sy boodskappers en sê, ons glo in sommige maar nie in ander nie, en 'n middelweg wil volg, hulle is waarlik ongelowiges, en vir die ongelowiges het ons 'n vernederende straf berei. En diegene wat in Allah en in sy boodskappers glo, en geen onderskeid tussen enige van hulle maak nie, aan hulle sal hy 'n beloning toeken. Allah is vergewensgesind, genadevol. Join me in the next episode, which is episode number 100 of chapter number 4, and we have now come to the beginning of deel 6. We have completed deel number 5, en nou begin ons met deel nummer 6, en ons 6 van 30. Okay? 6 out of 30 paras, 6 out of 30 parts of the Quran, and 4 out of 114. On total, there's 114 chapters, but there's 30 parts to the Quran. 30 parts mean the 114 has been divided by 30. There's 6,236 verses. These 6,236 have been divided by 30 days, so that you can finish the Quran in 1 month. Okay, that's the reason why there are these parts. So that we are starting now with part number 6 out of 30. So when we come to part number 7, that will be the end of the first week, right? So stay well, look after yourself. Join me in the next episode, which is episode number 100, continuing with Surah 4. Alhamdulillah Rabbil Alameen.